Ya, kopi bosian na insan pa kumata insanan no tadaw bay no diti no bodo tadaw kamatan no katohu ngopod buhan kay mo dubong padam tahu bay no diti dai ti zoda hintun hamin pinampang babay nati ko kita ko do dagiti pipia unok nga daw kaya unok nga daw idovi ko diti babay no makita ko nga vida mamaso sa tiada Munay na, nagi papakita sa zawdat hiya, daday ti hamin pinampang niti. Okay? Iti na isa kaubasanan, montok toko songovian. Tuhon daday ti niti, babay na niti. Inamad kita toko undok nga daw nga niti. Da maso magano, tayo ko magano tampat, montok da sumazawdat hiya niti, do tadaw bay na niti. Dayti panagi Dato Sri Panglima, Bulawan Siga, Dato Clarence Bongkos, nagi sabi po mga zoo committee do tadaw by the riti do pada katong pad buwan kay mo duvong ay boduvong padam tahu. Okay, by the riti makina ko takapahid sazaw kaya sazaw tagong mantado piamin pinampang niti. Boleh so dati daw monut di so di gundahing Joe Sulaiman iti di Joe Sulaiman. Okay, kapiwasan ko ma di ay gundahing. Kapiwasan lagi. Jadi ano abal no? Okay ba? Okay, kaya jadi ingkoy tiya tadaw kamatan taon iti. Kita ko da tiya tadaw kamatan taon iti do. Laikot linamay ohud gawit ako kita pisabuwan lokay gawit ini. Ikini siya di bayan no. Ya, jadi pengko itia tumbuhoy nga manta dahabos pagun nga iti. To di bayan no, agumuda kita ko itamuhoy din matadabos no kay kat isa kapagan to ko to kay kat siya na maitong niti kawasanan to ko. Oh, I see. Jadi may gap mamason pahay do tadaw kamatan do mutok. So biavit ya mamason mintong toko do kasaimba do kadazan no tinagas iti. Okay, kasi batan diti anang aso do mason do kosikan kotabiang do kuma do kamatan do kuma do tay sana no kinabangan waris diti Sabah Malaysia lagi. Katohanan kuma di gundohing Joe Sulaiman. Jadi masuk ako do mintong pengko do kasazaw gabi do sumandak do undok nga daw diti. Kaya
ikan ako so pasa sa zao do sumanak do undok nga daw do taon diti kaya isay dati kahantay diti manta do wilayah Persekutuan Labuan Kunak Batunggong Nabawan Ranau Melaka iti na kavi iti sumanak kavi na mantad patotongkap paugon diti dadi luti Miyampay nagiti sa viti buan da undok nga daw diti. Jadi iti no. Undok nga daw bantad Kamabong, Malaka, Pagalungan, Matunggong, Kinabatangan, Ranau, Nabawan, Kunak, ang wilayah Persekutuan Labuan. Ya, tina iso tempat di Tongoson daw sa bebi menang kibay undok kadaw do tahun iti. Iti ano pa babay na diti nga gumo dovi ko avi diti tamuhi ngavi inamba da natimong dati da tadaw bay na iti na menandak tadaw kamatan tahun dubong ibu dubong beram tahu diti. Kumang avi da tabre ko avi avitan ko bagus Yesus ya. Da mugad semua ngavi da isa-isa ngavi da ano kiti. Iman tamahut ngavi di subay po mitina. Manta da Karambunay. Okay. Manta da Tongod. Okay, manta Kota Marudu, Tuaran Sipitang. Kapibosian kumaday dia zutain sanan. Lagi manta da Kaningaw. Lahada to. Peluang kita pada hari ini di hari ke depan peluang daripada Persatuan Dayak daripada Kalimantan Utara bersama-sama kita juga pada hari ini. Terima kasih kerana mengunjungi kami di Penampang. Adil kata nado Bacarung Kasaruga bersemangat kau juga Pak. Harus. Ini yang ada gambar. Tapi belum gambar orang, tapi belum ada gambar. Alin. Ano lagi siya? Ang kata ma. Kuat-kuat itu orang paham. All the best Okay, babay dari ti masuk toko da mintong itia pipia undok kadaw da Sumazaw da iti hamin da Pinampang diti. Okay, iti na opat tuhun do Sumazaw diti, babay no diti. Manta do Inanam, Karambunay, Sipitang, Lahada to Kota Marudu. Ya. Da Sumazaw. Takaw, peko kupakita takaw. Da sasaw dati diti.
Ya, babay dari ti, papakita toko do sazaw di undok ngadaw. Pelan-pelan mampir. Awas mampir. Boleh lah. Saya shoot for fun ni. Tidak cuma official ni tahun. Terima kasih kejadian tanda Ramadan. Sediakan tisu. Ya, ikan ako sazaw kami na sumandak diti. Kaya, okay. Bam, tina, dahil diti na tadaw kamatan. Hamin pinampang diti. Gumupang azan na tiya diti. Nagi, man ko dato di zo nga aw zo na kayo no kaano zo do monu di zo kami daunok nga daw do tadaw bay na diti. Ya. Jadi tidak magyong pa di magot ako pada diti. Okay to, kada to. Jadi susah sa mintong diti. Ha. Kiba songon ko bang ko diti. Wag kado gambar. Raya. Apa kabar tapi Nay? Bagus. Ya, jadi apa peranan kau sebagai juru gambar untuk semua unduk pada yang ada di KDCA sekarang nih? Boleh lah. Macam biasa, bertahun-tahun sudah buat nih. Setiap tahun ada cabaran dia lah. Tapi saya bukan official, Pak, ini tahun. Oke, tidak official pun. Tunggu tahun depan. Oke, kalau tahun depan kamu bawa saya itu kan? Boleh. Tapi saya tutup dulu. Salah promote ini. Salah promote ya. Oke. Terkejut nanti saya. Jadi coba kau bagi ucapan untuk pesta kamatan kita 2023 nih. Selamat pesta menuai kepada semua. Semoga semua sehat-sehat, rezeki murah. Harap-harap tahun ini terbaik, tahun depan lagi terbaik. Ya, begitulah daripada saudara sini, saudara Leslie. Ya. Tahun ini tidak official dia bilang. Tahun depan lah. Oke. Ya, jadi tidak iso hamin dati. Jadi awiton ko lagi jazuti da pipio tempat ban ko tu di kon ko tempat ga pu dati diti. To kakal po da gumutuhon. Ya gumutuhon. Da makigambal may pa di undok adaw kami diti. Oke, kibas songhun man ko tu di ti. Hai. Mau berkenalan ba boleh? Mau berkenalan. Oke. Mau bawa sekolah kanazan ko Malazo. Malazo. Oke. Bah, sini dah kasih kita sini. Apa nih? Soalan apa nih? Oke. Apakah perasaan kamu pada tahun ini? Pesta Kamatan tahun ini? Perasaan saya sangat-sangat gembira sebab kali ini lebih ramai orang datang celebrate.
bersama-sama di KDCA. Ya daripada tahun-tahun sebelum ni. Lagi meriah daripada tahun-tahun sebelum. Ya, lagi meriah. Dan Terutama sangat penting. terutama yang kena pandemik COVID. Ya, sejak pandemik kan kita kurang meriah. Tahun ini lebih meriah. Okey. Jadi pada tahun ini kan berapa ramai yang sekarang mengambil bahagian dalam Unduk Ngadau, kontestan Unduk Ngadau, dan siapakah pilihan yang betul-betul mau dia juara? Kontestan kali ini ada 50 orang. Semua pun cantik-cantik. Bagi saya semua adalah pemenang. Itu yang pilihan tu biarlah dalam hati saja. Mana tahu kau bilang Putrajaya, Melaka. Mungkin juga. Okey, jadi ada ucapan kau untuk semua pendengar-pendengar Siga Online ini? Ucapan saya ya Kotobian Tadau Tagaso Do Kamatan Kumatoin Sanan. Okey, terima kasih. Okey. Ya, jadi sekarang kita pergi cari. Ada banyak datuk-datuk di sini ni. Ya, aku mau dah datuk-datuk dari TDT. Jadi pegawai ni dong Yumon Kopahai Isai ado. Okey. Semua mau takau iti adu tiami jadi ti. Kopi Bosian Datuk. Tobian Tadau Kamatan. Jadi boleh kau memasuk na Tadau Kamatan? Tapian Tadau Tagaso Kamatan, Komade Tain Sanan. Okey, kau tahu dan kemana dia Datuk. Lagi DO toko lagi dite, Kopi Bosian kemana dia DO. Boleh kau nangko do memasuk Tadau Kamatan kumatia kadazan notinaga Siga Online. Ya, boleh. Jadi memason tiga, memason so do katapian, kausikan Tadau Tagaso do Kamatan, kumatoy sanan magigison ay paguno toko diti, ansan nga basing abi o tangang sana toko, o bikada paguno taon tiso. Okey, kotodan kumara dia audio. Ya, ganun po. May na bago hawon ko bago Freddy Cole. Dutya. Di gundohing Freddy Equality. Deputy President do Kobion Kadazan Kobion Legacy Center. Kopi Bosian kumada dia. Kopi Bosian lagi kumada DJ Ronald. Ya, jadi engkau kena. Mega temai mo kita no hidang apa sih temai mo. Okey. Kibat ya tu dizo ko dia. Pengkuo Tadau Kamatan tahun itu. Okey. Kako pengho hobi ali namai da to do na kamatan da to diti. Ko iso no kita ku sodop do Sugandoi na ikot pinasi tiga kaso di misaud do humazo mai di. No bos na sumay nga papadu suara ka. Na di ihon no. Tuhun bago ta kita ko bay no. Nga hobi li namai sebab nga pandemic na COVID nga nakatotot na di. Adi tuhun nga tumabos na ding abi kay penandak. Adi overall no daitin amin pinampang linamay I give a thumbs up 100%. Ya, ketua dan kumade gundah yung Freddy Cole kiba dati da mano pasanay kuma sobe abi mintong mazada ko sa ibad di. Tumano da ko basanan na ko mesti no da magi pason-pason tako da kuma da kinauvangan tako. Hobi na tundamin bigada sinavan tanak ngabi tabinay ngabi hobi na ko so kumadi tiya president Kadazan Kobion Legacy Center migadi Bishop Joseph Lodin tu deti siya di bayno hamin pinampang na pangempay na tako. Okey, katawadan kumade gundah yung Freddy Cole. Kaya miyaga na po katawadan. Okey, katawadan kumade dia. Ya, okey. Okey, minority. Okey, bagus akuhun. Kopi Bosian kumade gundohin Geoffrey Cole. Ya. Kopi Bosian kumade dia. Boleh tayo mangan ko interview dia uti. Babu. Ya kamera dutia. Dijawab behind. Okay.
pibosian kumada dia gundahi Geoffrey Cole. Kapibasian na kidya tabinay. Okay, jadi ingko kazun subo itia lamay kamatan do tahun minority. Iti na po lamay na kamatan iti tikit taon bimang kibano pisubasan. Tumano di mangaso onu po subo no tiodo tok na lamay na kamatan. Tikit taon bimang do kibao do kosidakan teko hobi do alamay o pangusuban do kamatan to. Oh, ka. Jadi pengko itia montok do tom tiso ansanda kibadati do kanu do mumfasi bago do tomoy mo toko do kanu do monwi do ang papabu itia okon kono pa itia sandat ko basanam toko nga itia boss toko itia tinaw toko nga biliti. Ya, tepat ka piso. Ay so do konsika na ginamo do toko nung paalamay toko manandak do kamatan do tikit taon katapi at taga ko basanan do toko no auto ko gampison. Kami po ni tiabo sandan do toko. Nung auto ko adjalon auto ko po yaon ni tibo so toko kumada tanak do toko tay kamuhakan na tinaw tu na kanasan dusun ni tinga mimang do pulso iti boss o pulso boss nga pulso naging kontinuan ito ko rin sebaw na winuliti na ko'y tutunan na Sovia bitunay pamagunan nadi kigunan po kami so nga misi do anahibay iti boss ito ko mga kaso ni kanasan na tinanggas kanudi do misti do po yaon do misti do boss ito ko Sovia do manikit tanaw do montok do kotamposisan iti boss ito ko di naikot pinasi. Ya, kano ko so sususan man tadi gundohing Geoffrey Equality. Obulite mano pasanay nga biho dahabos di mamason ko do katebian tadaw kamatan. Katawanan tabinay magado so do sifatan diti mason do katabian kaunsikan diti tadaw tagaso do kamatan ko diti taon 2020 from tahu. Kano no tumihombos misompu to ko do tipu do kapananakan na lamay kamatan mo da kanu to ko no do kapigilalati to ko kapiho to ko do kapunan ta basi do inggo to ko do kanu do popo pu diti ko basanan to ko hobi po diti bos sandat do tungkus to ko do kumano sinakagod kavago do tinaw do to ko kanazan dusun kotoran. Okay, kotodan kumadi gundohing. Minority kiba songuhon ko bago kovang itim. Sodu sinorite tahun diti nagida minahik nga man ko interview itia to dito itia gundohim itia isa subay nga Bishop Joseph Lodin diti ya kapibasian kumada dia gundohim Biasa miaga na kita dia. ya jadi Ono tuduhan dia zuriti. Ono tuduhan dia zuriti. tuduhan kuno atak dia zu. atak na pariti nga popoint sabat toko itia hobi po bago itia boss do toko lagi itia kalamasan no kobasanam toko itia kamatan iti kiba tu di zo Korea iti so hinait ka dayo Thailand di tia na kita on do bahik ko da daiti pagunta ko sondi kadi Apa yang ka sangyan zo no pada muhi daiti nga muhi zo do Christmas. Auzo insan uhi do buhan na kamatan. Jadi nakay ko so daiti di taon ngay buhom o padam tu do Christmas daiti. Nga auzo insan kaguhi do tadaw kamatan. Buhan kamatan. O tikit tahu-taon ng gumuhi so hay daiti nga sasabab no do buso do COVID iti. 4 taon so no daw nakuhi. Tadi taon nagidibay no do nakuhi so. okay Nga kamozon nung mampasat o tadaw kamatan, buhan kamatan nga hobi kuang do duvongopod hobi taon so no daw insan umpasat. Tu muhi om Christmas kaya kanina tadi iti no naikot o si kawaginabo, naikot o sindak, tu o kitoko ko zuzubo do tadaw kamatan tadaw dibay no. Itiak nga sa kagbago nga koy hono gizyo do itino po nga iso koy tutunan do tinaw do toko do kadazan do masa do kapanandakan do lamay do tadaw kamatan iti tawinay sunong patu do aiso no dio pay aiso no dio danao nga kakaling nga do piondo mo toko do ginabo do itino po nga
isok kobasanan do tuhun na kadazan dusun susubay iso nagi kaingatan kamay di do onu ingkot ako do minamasi sabagi do tuhun na kadazan mabubuvat mananom lapay mangumot lapay ari na padinga mamalamay man nakatahuo dahil minamangon do tondi do naikot pinasi o zuzubo naikot pinasi do na matanapay mitin ako sikan ko sundong pamada insanjo nagido nakampay nakapazak to obido do nga poton nga nakalyo kito ko nga betiday tido pain pagon pain panto do sunduban diho do tamay mo do kay hose ho ditiko kuwasananom mananda kom kusikanom itin no itawasi kakano Jadi pihak napadan tahun ko in Thailand kya? yeah Iya na pa pawabos do kadazan taga city kabosan ko do kadazan pain tinaga city. Aw kabahiyo kyo kakal ko po do kado do kiti mo boss do boss kadazan. Ingkano Boko ni ko komozon do awi atagak tamay mo boss do tinaw do ko. Tuin na po nga boss di pinotungkus. Do kamohayngan do ko takyaki do ko. Sundungi pamado no auso nakasa nga hobi do sumuang na di do tahong ko do mimo taon do idabus. Paingizon do Thailand nga tamay mo do pain sandat, pain hugu, pain bakaso, pinulokis ko dahil bos na kadazan. Nga nabatizo na kita, kahit nga magyum do lahan, do minsing ubas, minsing iho, mongya, masa nga bido ogumu ikavo do kabasan, kubuk, potay, hozo do kadazan, dahil hozo na dido, mangasa tamoy mo, mangasa papataon tamoy mo da kabahan ko doit bos na kadazan hobi po da bos na tinagasto o gumuto na bayno do na mati o gumuto na bayno do au songpok kadavot kamay din otus doit bos na kadazan mo siti do sa kukuang do kokito ko do go do bos doit kadazan na point tinagas nga kanu ko do mamalakti kanu ko nagido makiiya mantadagay mantada YouTube channel ko to itiya Josio Production kadazan legacy center itino unsub kahangadan ko nagi kanangan ko mo sakag bago tanga umuhok diti nga kanuzit yung mintutun to giningo songko linawa giningo diti bos to tako da kadazan umuhobi po ko sodo kadazan na tinagas Tempat tidak. Ya, pain tempat lain na. Sunod pa to asodo ko nga tamoy mo kada kasupo hozo no auza kasa kiban somok na atos today hozo no do sonto on minanupo ka. Sunod pa to asodo nga kaikot ang kingo nga bido pahozo ko do hozo. Ya katuhuadan aisoy do tuluvan do papadagang aisoy do tuluvan do mangkimama nga okito ko do apagawo no dio tuhun ni manunupo do bayno di kanu manupo do hosuk omo oitan di point tinagas kamay di bo o gumuan do kadazan na kababago kadazan modern nga ina po di kadazan na klasik kamay di nga apagawo dati niaga di tongtiagak do sistem igudahin alasun majelis iyoho na ngabi Komozon ni napantughay do manupu do hosuk po oitan na kadazan ni point tinagas na o kito kuno po inga o piumanan ko usub do ginavo ko do mongoy penuang teko mongoy mengusub do tuhun do songko giningo ditio mitino dido mining pa sokoso minim pulokis sokoso to monokibos monuat ina mata do tutuduk to kiningan tama usub do buso daw do hidang kamay di kuninga nakosupuzo do bahung mo do manom hozo dasom do podong nuva podong dasom sonton iti
iba pa bago do opod no inakatod gud atien no mamason no do tohinasan di ho. Dadi komozon si samo opod no di hom tumazanzo. Ikot no po do buhan ko podom duvo di tiom nakabay no di kamay di. Hobi atus no di. Miaga di bos di tong tiagak Justin Simolo. Dasom apat ngopod to ni si Dodo. Mining pa kapiso day hoso di. Duwang atus hoso no supuko kadeha. Nga auzoy magano dapat ngopod to. Duvo taon tahuton no mapiumanan ko do taong atus hoso ovay ko yo todo dito nonggo do itina iso na pagalahan do ko do papay magon menonduhi do papabantuk do bos nga mazadhoso iti iso lahan daw mantado ko bosan nga abi ditihom itino i tuduvan ko ay sa tuduvan na susuway nga papabu menonduhi mengopi papapantod papabantuk do bos kadazan tinaw mantadiha do tanga ngawi omi oitan ngawi. Yeah. Patohanan kumano kaintahangan no tapinay ko na Joseph Lodim. Yeah. Di ba ino so nagida no kasoma si Dorite. Kaya kiba dati do pason no matok do tadaw kamatan do tadaw. Patohanan ay DJ Ronaldo maganuzo do kosibatan iti do tomposiso no o kubasanan do tinaw do toko. Tu atagak no po matyo kubosanan nga mega koy omungkang di koy tahangan o kon no po bos nga kubosanan mega nga biditi kalamasan mega diti atagak no po itihom mega koy omungkang dito ko to mangitutun no tinaw da kadasan no mitino ko sibatan do toko do mga zo mamalamay kotobian do tadaw do kamatan do kumado soviawi ngabi tuho na kadasan o no dusun rumus ngabi tingadan no tama dari surga om belakat atau sima om tamoy mo na da mozog-gozog om yampay mabay habay kumasobiawi yampay di anaumul om abakas o mohidas mantado sobiawi ngabi ono to gubangan to ko to kadazan no po nga iso no day pamugunan bos nga iso no day pamugunan gompiso no i ginobo no i o kadahibay to tamoy mo tamanokibos om mamalamay di kalamazan katobian Katohanan kumari kundohing Joseph Lodi. Okay. Soma bago toko kaya. Okay. Tihano kaintahangan da pipyo to motok itya buan ability. Leti ponamot da jezo kaya. Kadahibay bay da jezo like share itya ko sa iba nagay iti. Lagi iti na pang pinanahuat tayo sponsor mata di IBIS Style inanam kya kotak kinabalo kadahibay. May na dezo telefonay it sibo di iban mo telefon do motor do reservation kamay di kya. Jadi dalam iti namot man ko jadi tumang kita di toko namot iti misama magut toko timpo mikot kadahibay may na dezo share like kadazan no tinagas broadcasting siga online i-isovoit mazada iti pumagunan neno ko namot bye.